kelu kapuri dang ni badla jing sumar jing roi baro salansa empower Meghalaya ulat uji tomusasa Parpin klanya ka Meghalaya jongi Nimchit yaga BJP Empower Meghalaya Kangam cha asiyaw dinal jok na Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Layong i tangwa amwa pencheyaki Modi unong yak mat yang kari wai ukilat wai ukiluti Eya iki undi wakon wakisurak wahe wakelu Modi unong yak mat yang kari wai ukilat wahe wakiluti Meghalaya jongi Nimchit yaga BJP Empower Meghalaya Kangam cha asiyaw dinal jok na Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Darangan skie onani Kaslong Modi asong ni delkepa Nama ni delkepa Cireng na nama kuan rabajo Nama jalang ko batarijo Nama ko nak kemana? Skie rakna sing baljo kanina Nama ko dake onjo Musasa Parpin klanya ka Meghalaya jongi Nimchit yaga BJP Empower Meghalaya Kangam cha asiyaw dinal jok na Lift our state to fame and glory With Modi and the BJP Lai biji, tinggi nyelek ban penlengkot, ban in keren in ai jingkeren ke belengkot. Diminta ngan khot no bak ya iba 100 bak jerwa candidate jangka 15 Maulai constituency. Rang ba wapnya yang ni jinglang hagni step ba George Clarence Nongbat kumjuru nga Ai kublai kerpang yai Presiden rang ba jong kasang BJP nang ni napo Meghalaya State kejongi ba Ernest Maury ba baro phi thu lam kumjuru i kipra nangkit kam jong ka BJP Meghalaya State hi bro kham dala bandanyo kerteng iwei kumba ulam prang ulawang bangidai banyakran lengkot bat nagalang kejong aru ngayang hang ni manbat ya kakular kumba mai labtha Hagajing sisa nagalang kejonga ngasaudai pan maaf swa yala ki jong ki perlok ki bangiji traikam menta lajan khatsan khan reusnam hagabangam simlat dan kenono kejing temu bangan mi sakarempung lane kerensan politics tidak kebaburam ngapan maaf ya barok Kikenhon kibangang ambat kam, krempai perkat kawan hap, kaneka sinjam, mangan hap jam no sakalenti jong kane ka kenti, mat ka kenta ka pamenta.
Hagajing sisa ngadai breu upasubela mensengi bat set damit. Ngam sem nadai tau breu babit babiang ubadon bayam. Hidon kinong kersan kijonga kibalaiwan. Nado masupun benaya kerteng. Nagaliang ke BJP kiyong ikendit. Bat kayeng jongaru kadai tang arkam rahi tik. Kata kalong bangapan pau ya kejing sisa. Ngam thok bat ngamlan ngamri ngam semladan kakaliru. Henry dah kejing it kejong pipat. Iwei pe iwei nakaliang ke 15 maulai constituency. Bila ayah kemensim kitbok kitwiang. Pia ka ketiga man ketiga diang. Wat hapdeng kejing simrai kejonga kabakaddu bangannya kunru. Kalong ba hilayawan mensenran langi ngamenta krui hang ni hapok madan maulti bat kumjuru bangali file pat ya ka nomination lan yang bangali tap kerteng hang tay hapok DC office sasipang tekendiat habi dei bat kani ka kapang kani ka step ka pamenta nakaliang kejonga ngakwa banong yipi hadin bangapusan bat kayeng kasam hi kiyong bangi dai ban priang ya ke bau blai try kan rat ulabo benta samenta namar bai ke jingwan jong ketiket ru kalong mawan hap kemana na beneng kamsum na dai bang mangala apply kamsum na dai bang ni banga lapen kre henry kadai sisa kamong kadai kijing penyat kejong blai try kan rat bastat jekumta hadin bangilaya song perkat haye ngasam ngilas ngau dai sisa man pen ngau hapi iwei pe iwei menta kalong ba nga bangaim haka working class lani kumunong belas ngi ngasam sisa kaya per bak labak hakipor ki bamensua bat hakipor ki bamenta ngaim ngabelakit nong nak banyak taksi hakipor jungi ki bamensua sipau kharwei kharar baje nginang yo breu larangi kamai khamtam ngalinga kamai nang kitikilan maulai nginang yo breu henry mentapat nganya thu yapi hakjing hiar hakayo kokot wat teng teng khandai bajiru lah ya kini pasenjar na yo namar balai bom don su kayo ru prauji lakang te kata kadai kajing hiar hakayo kokot kabangai te sei gen kat kani kedut kari kedut kangap hang ne apo kejela kejungi ladangi nu jor bar kasikim kadan tang yo wei ulum tha katba ke capital income kejong ki pajba hang tay apo sikim kalong saulak hak sisnem herai kat pa mangibat hang ne apo kejela migalia ke capital income kejong i pajba kalong hapo ya ke prapa wajar ang kasisnem kat pa ka ribat kadan da kadap da kedut da kangap sudah kat sabangi pai kumbangai menta ka wadi ki raw materials kim semladan kata khajna ki bakan lek sarkar ngingi bayi masurok ngitip kamba kata kadai kebang ngai hai ini jingkran lengkot kejonga wat habi dai baka taxation ru hak jingle jog sarkar kebeladap kalong kai kebelapen bakla namar lapen bakla lut lalu tilut yu pajba lasim ram hakino unik development ngin hapsiu pat mengi pajba ngithet watangnya kawai jing prot ni hap siu khajna henry part ni sngo ba yala de ni kham siu khajna sa sarkar mana wei breu walang breu sa partai ni dai sisa kita ki breu ki bangila siu khajna man sap siu ram na kam ta jing bu ram jong sarkar yang i wei kata kadai kapang kapanga kran bat khanda penjrong ngakentu ya pi wei kipat nong song jong kejela megalia bakin soba ban ai no ya kalat kalenti ya kasang BJP makan yo ban sensar hang ne po kejela kejongi kenang ba ngiru ngin yo ya ta kayo kokot haka kamai hakaji lah haka lek kawan bangin bet bangin biang am bangin par naman ladang iang karoi nginroi nginum par kata kadai nakaliang kejonga kabanga keren bat nang ne sakmat ngin sim ya kenuksa wajuang bagseng BJP kadai keseng ban pendo i Kristan henry ngin sim nuksa swa ya kai kepala ji tengkren hapok
kejala Goa kadai kejala Kristen Henry hang tiru sensar ke BJP hato sale ben mo ki Kristen hang te kadai tang ke propaganda jang kino ki politician na kino ki political party bakin pensuto bakla yang apa dia pi tenang ni sakmat tolong kiba kendit benriu ko pajak ke bri nyau trap menayak ti kamon ti kadiang kejong pi mat sanya kasap kejong pi hakar penyau trek ha kasap jong sentiu lotas how lotas kublai sijar mo kublai ba wandan bok minta pat ngan yo isaiwi nong kren iban represent ya ka khatlai mau orang keneng itai long ba Highlander Karamalki soba wan ba kublai sibun songkonor bapila ai kan kalat yang ngan ya kenlang kendan ai kublai ya presiden bada semuri ya bro kinong kam jong ke BJP kinong kersan ke BJP kibala ciet yang ban ai ka tiket banyele ya election na ka konsensi khalai mur kenang ngadang dai ubat humai ngadang don tang sibana isteng akan ke parti hendai ngalas ngucan bha namar kinong trei kilong ki bukit kia hado kata yang ubat humai ru man ka singi ki phone bat kani kai mensiem bat ngasung tu balarang adon hakane ke parti kumba ngilayo i bakari India kala hakayo kokot kamtam haki infrastruktur henry hangi pat wala ka BJP kadon lang sarkar henry nomor bakam yo sensara de ki fon ki bayo namanta ban pernoi ya kani kari jungi iya hakalanti ke bawa kala kadai na kamdai tenata kadau ngakentu yufi baro ki bodan nang ni bat ki bomdan rang niru torak lang ke kubur bah nginjit no ya ke BJP mata kasin kenang ba kari jungi kan lait na kani kecing banben hak kecing kom trei bakala jong kani sarkar ke menta ngai skam bah hadir ke election ke BJP kan yo sibun tali gisit bat bagin yo banlong sarkar hakmat kenang ba kani kari jungi kanwan kecing kela bat boro uduk usuk unsengau ya kata kecing yo cing mentoy nak sarkar bangen lait nak kesem sistem ngen lait nak kecing dong kura ukau yangi bangen lait nak kecing cing sistem kamtam ngi baduk haka liang kecing pule haka liang kakam sistem sipa keba kalak kata apalat te ngai skam ba pi ki ba ki basong hasor nang kundang kedon kani ke singe bat kumta hakani ki election menta ngin buat teli ki BJP kenang mangin yo kasokar titang kini kitian kendan nganombat ke puar nomor ngi hak banlej man file ke mission sipo DC office kublai sibun ba Highlander menta season don ngan khot no ya ba David Kasati i banya ai reng nang te na 21 nong thamai soba ba David nong kong nong sharp ngai kublai yau Sherman no bapenya ya kene ke jingalang ngis ngau kemen hang ne bangi don u presiden ba jangi ba Ernest Mauri kublai sibon sa ngis ngau kemen ru hang ne bangi don ki kandidat na khatlai morong keneng na maulai bat na lai kra
kibangi yang lumlang hang ni kene kapor. Ban pen i ya kacing teli jong kacaj ben reu. Ba jong ka parti BJP. मेरा नाम है डेविड खरसती मैं बॉक्से नॉर्थ में रहता हूं स्टेट बैंक का पीछे में आप मुझे को मेरा एड्रेस को तलाश करने के लिए बहुत सुविधा है तो एटीएम का नजदीक में है ना कबंता की तो की बमनंग या कक्तिन खासी मैं थोड़ा हिंदी से बोलता हूं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को जो इधर में आया हो ngakwa ban yo thu hang ni ka kerteng chunga dei ba David Kharsati nga shong ngasa hata ya pokse not bat ka basuk bha ma phin shem ya ka yeng ga changa kadai hadin chong ke SBI renja bat hachan chong ke ATM marsen syam ya ke ATM ka caka drop pisa shu lej bej sakmat arpusan teli ki jam pinyo i ka yeng uba David Kharsati ka don hang ta bat kalama chong ka BJP nasgaw ha kini kapor na ai ngô dầu blay nong bo nong thao ubala penlong ya kani kasnem arhajar arpulai bahkan long kasnem kabangin yale ya kini ke election hakaba ngiloyo i sansnem ka ei ka balaja yau paipa yau duk usuk bad yau kup siliang sam siliang मैं सब लोग को नमस्कार करता हूं ये 2023 में इलेक्शन की समय हो सब अब लोग देखता है क्या 5 साल में क्या हो रहा है सब गरीब लोग को कोई जगह नहीं है सबसे बड़ा देश सबसे बड़ा जगह सबसे बड़ा फायदा सबसे हाई लेवल लोग है ये है इलेक्शन की टाइम पे बीजेपी पार्टी ऐसा पार्टी है गरीब के लिए बहुत सुस्ता है हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना गरीब के लिए बहुत सोचता हूं और गरीब कल्याण योजना की डिपार्टमेंट भी बना दिया गरीब के लिए नमर kata-kata ngasgo banong ka BJP kadai ka BJP kaba persang ban yarap ya kibaduk bat kada don ru kata ka department jongka banong bangi don ka karib kalian yojana hakaktin kasih kalong kacaka ya kaba kibaduk kibasuk kidai bandon ka skim kaba per ngakwa hang ni banong ya pi ngasgaw banay burom ya ka parti BJP kabala penlong yang bangan yang ya ke election hakakat pratarik jong ubnai Desember hakaba umodi wan sa shulong lapa yang banong wan sa office ba debet wan sa office bat marsun wan sa office ki ong yang election marsun ong kumta ngamla banong namar ngadoi ubreu jong ka parti ngadon kendai snem haka parti BJP marsun ong kumta ngahaban ya penbek ya ka yeng ka sem ka jonga bat ya ki parti mandal jonga ki batrei nagbanta ka nong thamai constituency langbau u sekretari jong ka parti na Delhi Rituraj Sinha ulong yang aban yang election ngilai penbaik bat ilok bat ya jonga bat ki kon ki jonga ngilai ya penbaik ibat
bat ka mandal parti jonga ka bangidon kinong tray ki baklan u presiden jong nong tmai u ba bob lang do lambat ki general secretary ki office bearer bangin yang nang nong tmai constituency kita rula bej bat kamlong ka besok yanga badai haka arpulai terik nyelalapan penbej ya ke kamnak haka bidai bat ka mandal bat ka constituency lapun uritu raj sinha na Delhi wang padebet kai mile ngangong kumne ko mustar ritu raj sinha ilok jongai labej kamandal ru kalabej handai ke bakon nongkong ay kalong balada imei jonga ibadon kindai bosnem kerta lada imai kecing mencur ngamla bani election haka arpu sau tarik imei jonga ngale cheyeng bat iong yanga kun ong shwa yanga ngala ong imei baka ngakwa ka parti ka kwa yanga panganila election ngipidang buram yo minister badon buram jangi ujon barla thap kikti jang pi singaw ba Master John Barla he's arriving to encourage us. We really welcome you, sir. Our National Secretary, Rituraj Sinha, our dynamic leader from Delhi, he has reached. Let us give a big clap. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. We are really very privileged to welcome you here, sir. So, so apa ni yang bertahap keti? Yang berakat thap kiti jang pi. Kibriu na do Delhi. Udan hang neu Tarun Chok. Tarun Chok is a big leader from Delhi. We welcome you also, sir. Kublai Sibon ya kato kajing ya snok ti lang ka jong pi. Bada kani ka por ngasingaw banong Kublai Sibon ya ka ne ka por ka bangiyo banikren. So we welcome you all, sir, to this meeting where we have, before we file our nomination paper, we are here together from 3 constituencies. Nasingaw banong banay Kublai ruya pi. Bangalong ubriu banget ya ka parti. Padhalor chong ka jing don kam chong ka parti. Nasingaw bada ka jinget chonga ya ka jing ong chong ka parti ban yang election. Nadin bangilalet sa ki constituency ba per ngiyo i ya ka jing kwa chong ki briu ya ka jing kala. Pat kata ka jing kala kalong ba ka sarkar ka ba thamai ka ron kam ka state ka jongi hakani ka por ka ba nga snow si e kalong batang shula boy ka election ka ay ka bla dia ha ka state ka jongi kamtam ha ka babon kiri kristan kata kalong ba kimi ki video ki ba pencot ya ka yang mane साथ में मैं दिल से बहुत दुख लगता है इलेक्शन का टाइम ने हर इलेक्शन का टाइम में मेघालय के अंदर पे हर चीज में देखता हूँ चर्च को डिसमेंटल करता डैमेज करता है ये कौन किया था दिस इज वेरी बैड कने कलों के बस नहीं वो दो कता 3 नंबर कता कदाओ कदे के जिंगले ban
bot nam ya ka parti ke jangi ngas ngau banong ba kinu ke bale ya kani ka parti kamcu don benta henry ki kwa ban penjot bat penprai ya ka kerteng ba don buram jang ka parti tenamar ngas ngau banong ya pi hang ne ngakwa ban pensai bat nang ka parti BJP jangi enda kalangila job ya election ngim chu pej ya kanu kanuru henry ngi pej be ya ka cingdon kam chong gi baduk basuk ngi arab ya ki breu da ki ngim ju arab tang si sen ngi arab manu bnai bat kum tangi penlong ya kata ka cing ka parti chongi ka ba pej be tang na ka menta ka cing mentoi chong ka state hi bra ka bai tenamar kata ka daw ngi sngau banong hang ni bangi da don kame ya ka cing kersan barat ba chong pi ki nong song snong haba ka BJP ka di ka parti ka ba don ka cing trai jong ka bangi persa ya ka bamsap ngi pliang buram ya ba HM Sang Pliang our honorable member ba Sang Pliang welcome. Tengah sengau banong suabangan penkutno. Suabangan penkutno ngas sengau sengap bahaya kini. Ngada sengau si bah banong. Batang sulat boy ke election sengau bah. Ban ya persan ya ke BJP jangi. Ka BJP ka di ka parti ka bangim cu ai kiat. Ngi ai tang da ka jing syakri tang da development haki snem ki banwan. Pinyo iya karoy kapar, pinyo iya kabaduk, kinsanong kiw ha kajingirap, ha kaliang kumno ban pensting, ya kajingkit kajangki. Namar ba, idon buon kinong kren, nganam kren syo, nasgaw ban kitwak kirwiang, ngin dwayu blay, ba un ay, ya kajingchop, ya ki kandidat chong BJP. Ban ngiday ban kularu hang ni, bangin ay kajing syakri kabahok, klem, dadon kano kajing mut marsap. Klem dadon kono kabangi temu ban bamsap lane ngin radeng kong ya kata ka korupsi tang ni kini kintin kiba kendiat kublai sibon kublai sibon ba David mentangan khotno yai ba HM Sang Pliang kandidat naga Arfusan Mausen Ram mana jingkeren lengkot Ba Clarence papanyay ni Jelang. Ngay kublay api baro. Kublay ginong maulay. Kublay ginong maurang keneng. Kublay ginong tamay. Bat kublay ginong Mausen Ram. South Liki constituency madasi. Nginyayat nakasor silong baro bangin late ban peni. Ya ka bor jong ka BJP mata hapo sor silong. Kaday namday perlok. Day namday. Yes, we will show to the people of Meghalaya that BJP is here to serve the people of the state. Respected sir, all the dignitaries who are seated on the dais, I thank you for being here with us. We have the Union Minister, we have the National General Secretary, we have our Secretary in charge, we have the President of the State BJP, and all other dignitaries, and of course, my dear friends who are going to vote us to power. Nidap da kijusok kumen siya mentasi bangiyo ikanikalat banyadon terkat batpi. Kaladay kapor yung bangin pensauto ikipaj ba bangidon kam ya ka party BJP. Kay kadaw bang ngarung ha ka party BJP. Ngadon ha ka party Congress.
naka Congress ngirong haka Trinamool, but naka Trinamool ngipoy haka BJP. Kadaw kalong, bangi don kam, banwandra ya ka Roy Kapar. BJP is for development. Ngidon kam banwandra ya ka Roy Kapar haka jela jungi. Ngidon kam ki hospital ki babiang, ngidon kam ki college ki babiang, ngidon kam ki school hakinong kendong ki babiang. Habang iyo sansnem menta ki school building jongi kila jot kila payload kinong hikay kimyo tulap hababiang kadon kajing tut haka sensyar khatar namar balay kibriu jongi kila penyat bakla ya ka sorkar ngidon kam ban penrenti ban wandra ya ka jingsok ya menta ki pajba ngisau thu badai tang ke parti BJP kebala banle ekne kakam parlok beit hakapor lockdown mano bawan banirap yau pajba hakapor bangi syatngan hakapor bangi sangsot ngi jinjar day Narendra Modi Prime Minister jongi ubalapha ban sam khau yang ibaro day nam day parlok beit day nam day. It was Narendra Modi ji who had thought for the people and for the poor. And he has sent direction that there should be free distribution of rice to all the people of Meghalaya. And the free rice is still there. Hadu menta ukhaw dang sam. Hakapor badang pangklam COVID. Kadai ka sarkar jong Modi kabala ai free vaccination imta jongi bara. We got free vaccine during the COVID. Dai kiwe kiri ki hapsiu ya kabai vaksin. Andrai tang hagari jongi balas yo ban yo bandung ya ka vaksin. Parlok bi ngidang don bon kilat banginyo ban yetre po BJP banwanra ikaroy kapar ngidon kam iki surak sikinong kendong ngidon kam ki jingking kaba kongsan kabang akwa ban bu akman jongpi kabang ngidon kam kadai ka employment ban ai kam ai jam iki khon samla jongi Narendra Modi uang kumno uang bangin ai kam ai jam shipau lak ngut ki khon samla hapo sistem hagari jongi berkawai. We will be providing employment to 10 lakhs people in this country, and for which Meghalaya will be part of that. Therefore, these programs and policies can come only through BJP and only through the hands of our Prime Minister Narendra Modi. Therefore, I appeal to all of you, ngakentu ya pi baro tong ini kersian lang bangin penjob yang ni baro hi candidate BJP hakani katain kasi jantia jongi kenang ba ngin yo banwanra ya ka jingjob bat ya ka Roy Kapar hakani kejela Kublai Shibun vote for Kublai Shibun ba hima nomor kejing kelengkot joko por mentangan khot no ya National Secretary Organization Sri Rituraj Sinha. Ini rangba adai ba ladan hangni hapo Meghalaya ban yarap ya gani ke election process jongi baro sikata. Sir, kindly. My brothers and sisters of Meghalaya, Rituraj Sinha ka namaskar. हिंदी में बोलेगा इंग्लिश में बोलेगा आधा हिंदी बोलता है आधा इंग्लिश इसलिए दोनों में बोलेगा Today we have gathered here for a very important nomination rally. With us on stage is our Central Minister John Barlaji. Please give him a round of applause. He is our Minority Minister. Mr. John Barla is a Christian from West Bengal. Modi ji ने इनको सेंट्रल कैबिनेट में मंत्री बनाने का काम किया. We must thank Modi ji.
With me on stage is my elder brother from Punjab and the National General Secretary of BJP. There are only 10 people who are National General Secretary in India. Tarun Chugji. He has also come to Meghalaya because we are sure that is time Meghalaya mein change hoga. BJP will come to power. Isliye my General Secretary has come. With me on stage are your leaders. Ba Shanbor Sulai, our minister in the government. Wave karo. Shanbor Sulai ji. Talia. With us on stage is our state ka president, Ernest Mauri ji. And with me on stage today, jinka nomination hai, the most VIP people for today, H.M. Shampliang ji, Highlander ji, David Kharsati ji, Wankit Bog ji, आ गया, Wanton Bog ji. These are your future leaders of Meghalaya. Modi ji has made a promise. Corruption free development hoga Meghalaya mein. In Meghalaya, only two families have ruled. Mukul Sangmaji family, Conrad Sangmaji family. Meghalaya has become poor, they have become rich. Only because of corruption. We have to stop corruption in Meghalaya. We have to bring development to Meghalaya. And that corruption-free development can only come when Modi ji comes to power in Meghalaya, BJP comes to power in Meghalaya. We have to therefore make a promise to empower Meghalaya. You know, empower, E-M-P-O-W-E-R, empower. पर मेरा मतलब empower मतलब M. मोदी पावर चाहिए मेघालय को. मोदी पावर. मेघालय को मोदी पावर देना है. इसलिए today, from this ground and in front of all of you, we are going to launch our campaign song. I will request my friends to play campaign song, and if you like it, join us and celebrate. We will bring Modi ji in Meghalaya, we will bring BJP in Meghalaya, we will empower Meghalaya. My friends, can you please have the song launching? Full sound. फिर से स्टार्ट करो फुल साउंड से. Maybe there is some technical trouble, huh? My dear friends, I will continue till they solve that problem. You tell me, मेघालय में मोदी जी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे थोड़ा जोर से बोलो, मोदी जी चाहिए कि नहीं? मैं बोलूंगा एम्पावर, यू से मेघालय. एम्पावर मतलब मोदी पावर. I will say empower, you say Meghalaya. Okay? We will do sloganing. Empower! 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 I will request Mauri ji to kindly come and address you till such time that the technical issue is solved, and then we will do song launch.
ngayang hangde haga kerteng chong ka BJP Meghalaya ngi pediang sobha ya chief guest chong ka ka program mentakasngi John Barla Let's take the chance to develop our state. It's time to change, you feel it. Modi cares for all, believe it. Fast tracks development, healthcare at zero cost. Let's bring Modi now. It's time for Meghalaya. Start Modi, 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 Hirap yang nunggak patukan slan. It's time for Meghalaya. This is our motto. Super development and upliftment is our vision. Zero corruption with Modi. We've got lights, roads to a house and water connection. For better roads, for the peace, for honest government. Modi it is. Kiuhakaji projing pat, kuhakaroy kapat. Tangguaw na rin kang cepat. 'Cause it is time for change. Start Modi, 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 let's stand with Modi now. It's time for Meghalaya. Klanga BJP, klanga Meghalaya, A to Z. Klanga BJP, klanga Meghalaya, East to West. BJP belak patong sa, Meghalaya belak bagian. With Modi we all start, 'cause it is time for change. Start Modi, 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 let's stand with Modi now. It's time for Meghalaya. Start Modi, 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 stronger BJP, stronger Meghalaya. Give a missed call at 836-000-6060. Together, let's empower Meghalaya. Hakaba kini ki shipgas chongi kin pelaj paj ba ya ka tim song kata ka jing ruai chong ka parti ka baslo tenat ba ondala pelaj ngatrai mga pinyasyat na pinyasyat dai ban syat nyombet tangi priang subha yang MLA chongi iba Alexander Hek Alalu ila pen-i ya ka bor chongi manin kasngi laki win ka sor silong hakaba ki kandidat chong ka BJP kila pen ki win ni ka sor silong ngilayawan ban file ni ka nomination paper harangkat kecing dan lang u minister jongi u Dr. Chitendra Singh ngilong ki badan bag hakane kenti ka pamenta ko ki pait ba kan mau klat no ikine ki parti ki bala penyat di kilong yeng long sam klat no ikine ki parti ki ba la bon ki jing ki ba la kilawan penmi nam ta jongi hapo ke jalame kalya pai khmat no sia ka parti BJP lada pikwa ya ka roi kapar udon wei urang ba hakawai ke slong hanong kendong hakapor kabang ai jing kren uyeng wan sajan uang ba ngakwa ban kren si kentien ngidai ban bot yo Modi namar kesurok wai Modi kalaj wai Modi kaum wai Modi ukhau wai Modi pion am yo khau na takadaw ai kabot ye ka BJP nganom penjrong babon kinong kren sa sisen ngin ong bot por kelempat bamjana ski ba ong ong jam bot por thank you kumlai sibun
I hope the song is ready now. We are ready to play. We're Megalayans, choosing leader, suffering an issue plaguing Megalaya, pushing us backwards. You're on the front line, nation is watching. We've got the chance, let's take the stance to develop our state. It's time to change, you feel it. Modi cares for all, believe it. Fast tracks development, healthcare at zero cost. Let's bring Modi now. It's time for Meghalaya. It's time for Meghalaya. Stronger Meghalaya, this is our motto. Super development and upliftment is our vision. Zero corruption with Modi. We've got lights, roads to our house and water connection. For better roads, for the peace, for honest government. Modi it is. Kiu hakating writing pat, ku hakaroy kahapat. Ang nuaw na rin kang 'cause it is time for change. Start Modi, 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 let's stand with Modi now. It's time for Meghalaya. Klanga BJP, Klanga Meghalaya, A to Z. Klanga BJP, Klanga Meghalaya, East to West. BJP belak patong sa Meghalaya belak bagian. With Modi we all start, 'cause it is time for change. Start Modi, 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 let's stand with Modi now. It's time for Meghalaya. Start Modi, 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 stronger BJP, stronger Meghalaya. Give a missed call at 836-000-6060. Together, let's empower Meghalaya. Thank you. Ladies and gentlemen, now I would immediately call Sri Tarun Shuk, National Judge Sri, to give a short speech. भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की टीम के सदस्य, केंद्र की सरकार के मंत्री, मेरे बड़े भाई जॉन जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और नॉर्थ ईस्ट के सह प्रभारी ऋतुराज जी, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट मौरी जी, यहाँ उपस्थित सभी बड़े बड़े नेतागण, विधायक, आप शायद मेरी हिंदी कम समझ पा रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपकी भाषा में कुछ बोल सकूं। आपका मोदी जी के प्रति प्रेम मैं देख रहा था। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार आई है। एक ऐसी सरकार आई है जिसने अपनी सरकार का मुख्य एजेंडा गरीब की जिंदगी में सुधार रखा है। चाहे वो कोविड के अंदर 80 करोड़ भारतीयों के घर में फ्री फूड पहुंचाने की बात हो, चाहे फ्री रसोई गैस पहुंचाने की बात हो, या टॉयलेट्स बनाने की बात हो, गरीब के घर पे पीने का पानी टैप से पहुंचाने की बात हो, प्रधानमंत्री जी की हर स्कीम इस देश के अंदर गरीबों के लिए है।
प्रधानमंत्री जी की हर स्कीम गरीबी के खिलाफ एक संघर्ष है। तो मेरी मेघालय के भाइयों और बहनों से और यहां शिलांग के अंदर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, मेघालय को नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद वाली सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। एक ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबी से लड़ सके, गरीबी से मुक्ति दिला सके। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर परिवारवाद, वंशवाद एक अभिशाप है। यह राजा रानी का राज नहीं है। यहां राजा और रानी जनता है, आप है। आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है। इसलिए कौन किसका बेटा है, कौन किसके बेटी है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। कौन जनता की सेवा करेगा, और जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि करेंगे, क्योंकि इनके पीछे नरेंद्र मोदी जी खड़े। मित्रों, देश की आजादी के 7 दशक यानी 70 साल नॉर्थ ईस्ट को पीछे फेंका गया। योजनाएं बनती थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट को सामने नहीं रखा जाता। पहली बार जब देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का अलग मंत्रालय बनाया, डोनर मंत्रालय बनाया, और उनके बाद इस देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट की सोचने की कल्पना शुरू हुई। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तो संकल्प है, उन्होंने स्पष्ट किया है, भारत की तरक्की का द्वार नॉर्थ ईस्ट से होके जाता है। बिना नॉर्थ ईस्ट की तरक्की से भारत की तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और वो कर भी रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो करप्टेड लोग थे, आज उन पर नकेल कसी है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाया जाए, मेघालय को बढ़ाया जाए, मेघालय को भारत का दर्शन बनाया जाए, मेघालय भारत का आईना बने, यहां विकास हो, यहां के नौजवानों को रोजगार मिले, यहां की 100% फैमिलीज को आयुष्मान में कवर मिले। 5 लाख का बीमा देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि इस चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कमल के फूल पर बटन को दबाइए, ताकि गरीबी के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ाई शुरू की है, जो लड़ाई गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए शुरू की है, वो लड़ाई आगे बढ़े और मेरा मेघालय, आपका मेघालय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली सरकार का मेघालय आगे बढ़े और गोल्डन मेघालय बने। इतना ही कहता हुआ आज सभी प्रतिनिधियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़िए, जनता का मन जीत कर आइए और सरकार बनाइए, और यहां की जनता को परिवारवाद से, करप्शन से मुक्ति दिलाइए और विकास व विश्वास की ओर मेघालय को बढ़ाइए। इतना ही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now I would like to call upon John Barlaji. John Barla, the Minister Khana Jong Kasarkar India. Ubedi pe ya ka ministry jong gi kan hon red pipe, sir. भारत माता की। हम लोग 2023 का यह आवाज से हम लोग आएंगे क्या? ऐसा आवाज निकालना चाहिए कि यह आवाज यहां से पूरा दिल्ली तक पहुंचे, है कि नहीं? चलिए दोनों हाथ यही समझे, और हमारा मंच में बैठे हुए जितना कैंडिडेट को हम आशीर्वाद दोनों हाथ उठा के और अपना अधिकार को हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। उस इसीलिए आप सबको खड़ा होके एक बार दोनों हाथ उठा के, हमारा जितना कैंडिडेट है और हमारा मंच में है, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे मंच में आए हैं। चले दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। वो पीछे वाला नहीं, पीछे वाला वहां पे आप लोग भी खड़े हो जाइए। चले भारत माता की, भारत माता की। वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर
धन्यवाद। सच में आपका आशीर्वाद हमारा कैंडिडेट को मिला। आपने हाथ उठा के हमारा कैंडिडेट को पहले से आशीर्वाद देने के लिए और आप ही का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आने वाला दिन मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जितना भारत सरकार का योजना हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। और मंच में बैठे हुए हमारे कम समय है सामान्य मंच और जितना भी कैंडिडेट सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं जो 2000 बात कहना चाहता हूं आप सबके सामने। हम वोट क्यों देते हैं, हम नेता क्यों चुनते हैं, हम सीएम क्यों बनाते हैं, हम मिनिस्टर क्यों बनाते हैं? वोट हम इसीलिए देते हैं कि हमारे राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे पंचायत का हो, ये सारा भारत सरकार मोदी सरकार ने जो योजना बनाई है, इस योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम नेता चुनते हैं और जिता के उसको भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, पंचायत दफ्तर में बैठते हैं, हम पार्लियामेंट में भेजते हैं। ये वोट लेके चले जाने के बाद में हमारी सरकार योजना को इस मंच में बहुत सारा भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा दर्शन भी नहीं देते हैं। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो दिया है, शायद वर्तमान सरकार ये इन्होंने हमें वंचित करके रखा है। हमारा साधारण मजदूर क्या जानते हैं, हमें वोट दिया है, हमें जो सरकारी सुख सुविधा मिलना है। हम वोट क्यों देते हैं? हमें हर सरकारी सुख सुविधा मिले बोल के तो वोट देते हैं। आपके पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, आपके लिए रास्ता बना देंगे, पानी का व्यवस्था बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, स्कूल बना देंगे। लेकिन क्या ये आपको आश्वासन दिया कि ये आपका तक पहुंच पाया? नहीं। और हमारे मोदी जितना सारा योजना आज तक जो योजना बना है, आज इस राज्य में जो लागू हो रहा है, आप तक जो पहुंच रहा है, सारा केंद्र सरकार का। राशन अभी किसका है? अभी बोलता है हमारा है। शौचालय किसका है? केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का। उन्होंने योजना बनाए। अब मैं बताना चाहता हूं, एज अ मिनिस्टर मोदी जी ने कितना बड़ा दायित्व हमें दिया। एज अ क्रिश्चियन हूं, बहुत लोग बोलते हैं बीजेपी ये है वो है, लेकिन एज अ क्रिश्चियन मैं जॉन बारला हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। और यहां पर दूर प्रचार करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, मैं अपना क्षेत्र से आज मोदी जी का आशीर्वाद से, पार्टी का आशीर्वाद से आज मैं भारत सरकार में एक मंत्री हूं। जिस एरिया में मैं रहता हूं, जिस कंस्टिट्यूंसी में रहता हूं, वहां पर 7.5 लाख वोट मिला है। शायद क्रिश्चियन 10-15 हजार होंगे। 7,30,000 वोट नॉन क्रिश्चियन ने दिया एज अ क्रिश्चियन को। यह मोदी जी का आशीर्वाद है, बीजेपी का आशीर्वाद है। कैसे बोलेंगे? आज भारत सरकार में सारा चीज मोदी सरकार ने दिया, जोड़ दिया, नोट दिया, वोट दिया, पावर दिया। आज पावर के साथ में हम काम कर रहे हैं। आज पावर क्या मिला है मैं आपको बताना चाहता हूं। इस राज्य के लिए मैंने क्या क्या कर रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो स्टेडियम, जो संगमा स्टेडियम बना है, आप सबको पीए संगमा जो स्टेडियम बना है, किसने बनाया जानते हैं? ये हमारा मंत्रालय और मोदी सरकार का मंत्रालय ने ये पीए संगमा स्टेडियम बना रहा है। आप सबको मालूम है? ये बताता नहीं है। इनको बताने से यहां का जनता मोदी 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 मोदी, इन्हें डर है कहीं हमारा सरकार इस बार ना गिर जाए, इसलिए बताना चाहते हैं। पैसा हमने दिया, फंड हमने दिया, और नाम उनका हमें बिना बताए वो इनॉग्रेशन कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है। तो आने वाला दिन हमारा भारत सरकार का बहुत सारा योजना हम घर घर तक पहुंचाएंगे। जितना सारा स्कूल भी बनाएंगे,
मेडिकल हॉस्पिटल भी बना रहे 300 बेड का, और आने वाला दिन हम हॉस्टल भी बनाएंगे, महिला के लिए रोजगार के लिए व्यवस्था भी, स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे हमारा मोदी जी के नेतृत्व में। हम आने वाला दिन हम समय लेके आएंगे, आपके पास जुड़ेंगे और बहुत सारा डेवलपमेंट लेके आपके पास पहुंचेंगे। इतने कहते हुए मैं अपना फिर से और एक बार दोनों हाथ उठा के एक बार खड़े होके हम आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहां से निकलेंगे रैली करते हुए। तो चले दोनों हाथ उठा के एक बार चले खड़े होके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वोट फॉर, वोट फॉर, वोट फॉर। धन्यवाद। Thank you, sir. Ngilai poisa kabenta kabakot jong kani ngakarpat ia ki pajba ki bawan ya seran ia ki kan de jong fi banyak up hang to banyak ya lang ban kinya kandidat jong fi unia khmat nang tangin nyebut daga kejat ini ya bet nang ni na po barik in poisa po DC office to ka meeting kalawai Kublai Shibon. We're Meghalayians, choosing leader, suffering an issue plaguing Meghalaya, pushing us backwards. You're on the front line, nation is watching. We've got the chance, let's take the stance to develop our state. It's time to change, you feel it. Modi cares for all, believe it. Fast tracks development, healthcare at zero cost. Let's bring Modi now. It's time for Meghalaya. It's time for Meghalaya. Stronger Meghalaya, this is our motto. Super development and upliftment is our vision. Zero corruption with Modi. We've got lights, roads to a house and water connection. For better roads, for the peace, for honest government. Modi it is. You hakating writing path, who hakaroi kapat, ang nuaw na dimikangatupat. Cause it is time for change. Start Modi, 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 let's stand with Modi now. It's time for Meghalaya. Klanga BJP, Klanga Meghalaya, A to Z. Klanga BJP, Klanga Meghalaya, East to West. BJP belak batong sa Meghalaya belak batyan. With Modi we all stand, cause it is time for change. Stand Modi, 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 let's stand with Modi now. It's time for Meghalaya. Stand Modi, 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 stronger BJP, stronger Meghalaya. Give a missed call at 836-000-6060. Together, let's empower Meghalaya.